alabo su santo amor. Cristo, 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 mi Señor de amor, llena mis anhelos, me mantiene cantando. Amén, hermanos. Sigamos alabando al Señor. La alabanza número 78, cuán admirable es Cristo. 78. No hay día tan largo y triste, una noche tan larga no hay, pues el alma que en Cristo confiado quiera cantar. Cuán admirable es Cristo, en mi pecho Él pone un cantar, un himno de triunfo, de gozo y vigor, en mi pecho Él pone un cantar. No habrá una cruz tan cruenta, un pesar tan fatal no habrá, pues Jesús nos ayuda a llevarlos, su amor nunca faltará. Cuán admirable es Cristo, en mi pecho Él pone un cantar, un himno de triunfo, de gozo y vigor, en mi pecho Él pone un cantar. No hay carga o pena tan dura, tan enorme conflicto no hay. Mi Jesús con amor aliviana la carga más fatal. Cuán admirable es Cristo, en mi pecho Él pone un cantar, un himno de triunfo, de gozo y vigor, en mi pecho Él pone un cantar. Pecador no lo hay tan grande, que perdido en el mundo esté, que Jesús en su gracia infinita no pueda hoy dar perdón. Cuán admirable es Cristo, en mi pecho Él pone un cantar, un himno de triunfo, de gozo y vigor, en mi pecho Él pone un cantar. Amén, hermanos, sigamos orando al Señor. Alabanza número 87, o cuánto lo amo.
El Señor Jesús me amó, por amor de su nombre, alabo el nombre de Dios con una bella canción. Oh, cuánto le amo, oh, cuánto le amo, oh, cuánto le amo, pues el primero me amó. No sé cómo poder expresar cuánto me ama Cristo. Mi corazón lleno está del amor del Señor. Oh, cuánto le amo, oh, cuánto le amo, oh, cuánto le amo, pues el primero me amó. Jesús murió en mi lugar, ahora libre soy yo, con su sangre preciosa, Él mis pecados limpió. Oh, cuánto le amo, oh, cuánto le amo, oh, cuánto le amo, pues el primero me amó. Bien, buenas noches. Buenas noches, pastores. Pastores también nos están acompañando, los hermanos, las hermanas y todos los invitados. Hoy tenemos esta segunda noche espiritual que Dios nos permite para seguir recibiendo el corazón de Dios. Amén, hermanos. Bien, gracias. Esta noche también, por la gracia de Dios, Dios nos trajo pastores. Quiero aprovechar también, es un gran amigo de la misión, Pastor Abel, de la Iglesia Reforma. Él también nos va a bendecir con una oración. Adelante, pastor, por favor. Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Amén. Gloria a Dios. Es una alegría estar en medio de ustedes. Dice la palabra de Dios, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Dios iremos. Amén. Bueno, muy interesante en la conferencia. La verdad nos hará libres. Y eso es la verdad. La verdad nos hará libres. Valga la redundancia, queridos hermanos. Antes de empezar este servicio, bueno, vamos a orar, vamos a pedir la dirección de lo alto. Vamos a pedir siempre que Dios haga su voluntad en nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Oh Dios Todopoderoso, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Te agradecemos, Señor, por esta oportunidad que nos das de aprender más de tu palabra. De aprender más, Señor, de las enseñanzas y mandamientos que tú tienes para nuestra vida. La verdad nos hará libres. Te agradecemos, bendito Dios, porque llegaste un día a nuestra vida. El hombre no te busca, tú nos buscaste, Señor. Te agradecemos, bendito Dios. En este momento, Señor, te pedimos que tú abras nuestra mente, nuestros corazones, para que toda palabra, Señor, que salga de tu preciosa palabra, Señor, llegue a nuestro ser, llegue a nuestro corazón. Y como dice tu palabra, la palabra no vuelve vacía.
Así te agradecemos, Señor Jesucristo, por este hermoso tiempo. Y lo entregamos en tus manos y se haga tu voluntad. Te agradecemos en el nombre, sobre todo nombre, de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador del mundo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gracias a Dios. Recientemente habíamos participado del gran retiro de ministros de toda Latinoamérica y se realizó en Lima, Perú, y hemos viajado también de Bolivia y también ahora estamos con miras con preparativos ya para participar del gran encuentro que va a ser Campamento Mundial de IYF. Aparte, la iglesia tiene la fundación IYF. Por medio de esta fundación está preparándose en Buenos Aires Campamento Mundial de IYF. Y va a ser en 3 áreas: área de CLF, que es para pastores, líderes, y área de Campamento Mundial, que va a ser para los jóvenes y la familia, y también va a haber fórum de rectores, autoridades. Entonces, pastores ya definieron: Bolivia, vamos a participar, Argentina. Amén. Sí, desde ahora podemos prepararnos, alistarnos. Si es posible, pasaje hay que comprar por vuelo, mucho más antes. Los que desean, así podemos avanzar. Bien, esta noche también tenemos la presentación especial. También luego queremos mostrarles el documental de la misión. Mientras se preparan, presentación especial, las hermanas, vamos a mostrarles, vamos a observar el documental de la misión, cómo Dios está dirigiendo, cómo Dios está trabajando en el mundo entero y a nivel nacional, a nivel departamental. Bien. Adelante, puede enfocar. En el corazón de las personas que han cambiado la historia del cristianismo estaba firmemente la palabra de Dios a través de los tiempos. En el año de 1962, una palabra de la Biblia entró al corazón de un joven quien estaba en desesperación. Esa palabra cambió su vida. Desde aquel momento ha estado entregado a los trabajos del Evangelio, viendo cosas que él nunca pudo imaginar. Hasta ahora, la misión Buenas Nuevas está predicando el Evangelio puro con el enfoque en el perdón del pecado y cómo poder nacer de nuevo mediante la sangre de Jesucristo conforme a lo que está escrito en la Biblia, enseñando cómo llevar la vida espiritual confiando solamente en la palabra de Dios y no en la obra, ni en el esfuerzo humano. Predicando este precioso evangelio, Dios ha permitido establecer su iglesia, formando ministros, organizando grandes seminarios bíblicos y fundando misiones en el extranjero. Recientemente, Él ha guiado diferentes formas de trabajar para guiar a los jóvenes de esta generación. Aunque ha habido mucho sufrimiento y persecuciones en el camino, estamos haciendo el trabajo de anunciar el Evangelio con mayor fuerza, confiando en las palabras que Dios nos muestra.
Incluso en este momento, hay trabajos incesantes que se llevan a cabo en diferentes partes del mundo, llegando a miles de personas que pueden escuchar el Evangelio mediante la misión Buenas Nuevas, siendo libres de sus pecados, llegando a vivir una vida feliz. El Seminario Bíblico de la Misión Buenas Nuevas dio su inicio con el Gran Seminario Bíblico en el Auditorio Mugunghwa en el año 1986. Después se ha realizado en las principales ciudades del mundo durante más de 30 años hasta el día de hoy. Muchas personas que sufren por los pecados han recibido la salvación por medio de la palabra que se predica en los seminarios realizados cada año. En el verano y en el invierno de cada año se realizan retiros espirituales en donde los hermanos se fortalecen al compartir sus experiencias unos con otros y al escuchar la palabra de Dios. Desde que fue enviado el primer misionero a Alemania en septiembre de 1989, en más de 90 países, actualmente los misioneros están predicando el Evangelio activamente. El Evangelio no solo se está predicando en las principales ciudades y países del mundo, recientemente se está esparciendo en las aldeas indígenas de América del Norte y en las islas ubicadas en el Pacífico Sur. En 2014, iniciamos el Congreso Mundial de Líderes Cristianos, integrado por ministros nativos de cada país, quienes con el intercambio de experiencias han podido fortalecer su liderazgo. En Kenia, los líderes cristianos formaron una organización cristiana llamada NPBC, por líderes cristianos de Kenia e instituciones cristianas. Además, cada año está aumentando el número de ministros de América del Norte, América Central, Sudamérica, India y los países del este de Europa, quienes desean trabajar con la misión Buenas Nuevas. Los evangelistas que llevan el evangelio correcto a las personas y quienes guían a los santos a vivir por la fe son los que deben estar más cerca de Dios. En el año de 1976 comenzó la escuela misionera de la misión Buenas Nuevas, que consiste en enseñarles a confiar solamente en Dios en todo el proceso de aprendizaje, en su envío y la vida de su ministerio. También desde varios países se están enviando cientos de ministros quienes se graduaron mediante el Mahanaim Bible College, y desde el año 2010 se fundó el Mahanaim Bible Training Center, donde se imparten clases online para aquellos miembros quienes tienen interés de evangelizar y residen en un lugar donde no hay una sede. La misión Buenas Nuevas ha fundado la Fraternidad Internacional de Jóvenes, cuyo propósito es formar una mentalidad adecuada de cambio, desafío y unión en los jóvenes a través de varias actividades. El World Camp está programado con diversas actividades culturales, experiencias y entrenamientos de liderazgo. El servicio de voluntariado Good News Corps es un programa en el cual los jóvenes viven durante un año en el extranjero, desarrollando cualidades dignas de un líder global. Las actividades de IYF han servido como guía para el corazón de aquellos jóvenes sin dirección alguna, razón por la cual hemos sido recibidos con mucha aceptación en diferentes países y está tomándose como el modelo para la educación de los jóvenes. La misión Buenas Nuevas está anunciando el Evangelio en cada rincón del mundo mediante diferentes medios de comunicación. El libro El secreto del perdón del pecado y el nuevo nacimiento, que fue publicado en el año de 1988, actualmente es traducido en 24 idiomas. Está guiando a las personas hacia el verdadero Evangelio y hacia el correcto mundo de la fe. Además, en el año 2010 se estableció una emisora de televisión GBS en Kenia para ampliar las actividades de la misión en África. Además de estaciones de radio, contamos con sitios web operados en 14 idiomas los 365 días del año, donde las actividades que se llevan a cabo en el mundo pueden verse en tiempo real. La misión Buenas Nuevas ha sido como la luz y la sal del mundo, dando esperanza a muchas personas. La educación para el desarrollo del intelecto, que capacita a los jóvenes a ser líderes de la generación venidera, han influenciado positivamente en la vida de aquellos jóvenes que, a pesar de tener infinitas capacidades, tienen el corazón débil. Además, el Servicio Voluntario de Médicos ha comenzado con su servicio desde el año 2008 en África, las islas del Pacífico Sur, Centro y Sudamérica, curando las enfermedades de muchas personas en los países de bajos recursos, salvando así también el corazón de ellos.
El pastor Oxu Park, quien fundó la misión Buenas Nuevas, después de recibir la salvación en el año de 1962, es un verdadero siervo de Dios que predica el Evangelio con un corazón humilde, quien encuentra en la Biblia las respuestas a todos los problemas. No solamente se dedica a ministrar la iglesia, sino también se dedica a realizar diversas actividades sociales por medio de la Fraternidad Internacional de Jóvenes que fue fundada por él, así también como el Coro Gracias. Él ha hecho que todas las personas que se encuentran con él cambien y tengan una nueva esperanza. Últimamente se ha encontrado personalmente con ministros y líderes de diferentes países para predicarles el Evangelio. Especialmente está colaborando activamente en la educación de los jóvenes a través de las actividades del IYF. Se podría decir que las huellas que ha dejado la misión Buenas Nuevas es como si fuera otro libro similar al libro de Hechos que está en la Biblia. Desde que dimos el primer paso confiando en la palabra de Dios, hemos visto cómo Dios cumple su palabra sin ningún error. El perdón del pecado da la verdadera felicidad. La mejor noticia del mundo es el Evangelio y es lo que nosotros predicamos. Amén. Gloria a Dios. Eso es la verdad. La mejor noticia es Copa Mundial de Qatar. Amén. Nada que ver. La mejor noticia de este siglo, de este tiempo, es que las personas, todos reciban la salvación, entre ellos nuestra familia, conocidos, todos vuelvan a Dios por medio del Evangelio. Sí, gracias. Esta noche también, segunda noche de seminario, con el tema, conoceréis la verdad y la verdad os hará totalmente libres. No es teoría, todos nosotros hemos experimentado. Conocerás la verdad y esa verdad te hace libre, 100%. Bien, antes de invitar al pastor también, voy a invitar al coro de la iglesia. Las hermanas también prepararon 2 especiales. Primero, Señor, tú me llamas. Y segundo especial, cuán gloriosa será la mañana. Para esto vamos a invitar a las hermanas. Adelante. Aplausos, por favor.
Muchas gracias. Bien. ¿Sale? Ok, gracias una vez más. Bien, ahora también llegó la hora principal de este programa, la parte central, que es oír el Evangelio, la palabra de Dios. Para esto voy a invitar al pastor Salvador Pérez, que nos visita desde el país de México, de la Iglesia Misión Buenas Nuevas, México. Adelante, pastor. Camisa kisiptasa. Wasana kawali kusisitatan kaya. Awali kusisita katastaka kuchawamba markan. Takada yamina kampipina komunionan kaskarek. Kun hamsi wasana kahtatitum mayakisna. Tatitu narpayati chistoa. Kun hamsi tatitum mayakisna kam tatitu narpayati charakista. Iwasanaka yatiña sawa kun hamas iwasak liuris nuka. Kun ahora sateja iwasanaka maizar sarain kuy monta nuka. Uka tatito iwasanaka roja churara kistua. Upan arupanaka. San Juan, libro de Horizontes, en Usaje, Noga Catanauris Pacaneas, Calcotesta, Jaraico, Noga Atene, Aceite Minatas, Tocoyonas, Piensa Sanco Manjena, Carucha con Dios Manta. Crespa a Noga via ini asuma cena de Sacramento mesa. Jarai kupai di kawasan kono. Kai aswal het kasa. Jarai ku Noris Pacasantes de su palabranta. San Juan Usaje. Una
적신des palabra kajaga chacha los países tapi nampak pis kerja sangaches cara kutis pagasa mezclado cara mata y alguna wawas ning kawasa obras mita generoas pinawas na charaiku kay mga chabra charaiku nispak nisanko Jesus nispanespa charaiku noa imaraiku Kanguna imatacha munasaykichis tarway munankichis mana charayku chaqanpi kayatispa llullakuspapas imapas charayku llullastimapalanchis imaraykuchis chay tata tiyan llullasmanta hina charayku qankuna chaqanta ninkichis chay charayku kaypi parlasawanchis chay judiosmanta Jesus pay kasqa ñawpaqmantapacha charayku nuqanchis charayku kaypi rikhuy atinchis tiyan chay charayku tiyan uyariq parlaqpis chay uyariqkuna uyarinanchis tiyan kay Jesus imatachus parlasawanchis chayta chay lenguaje chay maymantataq lluqsimuspa kan mana normalchu charayku charayku tiyan kay llaqtapi chay políticas chay reformas nisqa chaywan ima munanku ruwayta munasqankuman hina kay hallp'apatapi kaspa chay organizaspa ima pero kay runa mana allinchu tukun sapa kutipis aswan mas allinchu kawsaynin ni respetupis kanñachu tukuy chayta pierrespaña kan chay conciencianpis chinkaspinaña charayku piensan normal kasqantaña pero masa hinachu charayku kaspa kan kawsay vidapi chay distorsionado hina kaspa charayku imatataq ruwaskasa chay espiritu maligno nisqamanta chay creachispa kan chaqanpi kasqanta huchapipis kawsasan Jesus nispapas nin qankuna esclavusqata rikuspa kawsasankichis kay huchapi pero imaynatataq justificakuspa kan pay niyta munan mana nuqa huchasapachu kani charayku nuqanchis predicaspa kay evangeliota askha runas tiyapun imaymana creencias chay creespari chay kawsayninman rin chay kawsay moral nisqaman kapun chay moral nisqa chay charayku ninku
Noqa aswan kusaqmanta kani cristianopas kanki, pero noqa aswan kusa kani. Charayku 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 riqsispa kanku mana asaqnachu chay voluntadninchik Diostataqta. Charayku pata ima morallapas kan chayri, noqa mana kayta ruwanichu, mana kaytapas asnatachu tiyani, noqa chiqan runa hina tiyakuni, noqa sumaq allin runa kani nispa nin. Pero chayri mana chiqantachu yuyasan imaraykuchus mana riqsiy atinchu pay kikin kasqanta. Chayrayku pay mana rikukuy atinchu runa pantaq runa kaspa hina. Pero chayrayku paykuna Diostataq palabranta mana balichinkuchu, wich'uspa hina kanku. Chayrayku noqa saqrallamantachu hamuni parlaqankunaman. Noqa imataq creyananchispaq Diostataman imataq pantachiwanchis, ari kay celular, qankuna mana kay aparato hina circuitos ima tiyapun, pero kay celular. Pero wakinkuna ninku kay aparato hina, kay celular ichari manachu. Qankuna maskata creyankichis kay celular kasqanta, ari tiyan chay cientificos imapas kay ninankupaq kay celular nispa. Kay charayku Dios nin tiyan creencias nisqa, imaraykutaq kay runa saqnata piensanku sapa pis munanku ruwayta paykunaq nisqankuman hina. Chayrayku ahina kaspa kan. Charayku kay tortuga nispa ninkuy, qankunaman manachu chayrayku asatitu hina rispa nin, entonces mayqintataq tiyapun, noqaypata tiyapuwan, noqaqta yuyayni sumaq nispa. Chayrayku noqanchispi tiyanpuni chay Norma nisqa, charayku rikuspa hinanchis imallatapis pantasqata yuyasunman. Charayku noqanchispi mana tiyapunchischu balanza chiqan hina, chay juicio noqanchisman, noqanchispata juiciunchis, noqanchispata kikinmanta a favorninchisman hinapuni lluqsisunchis. Chayrayku noqanchis kay munanchis sumaq razonniyu, pero noqanchis cuenta qukunanchis tiyan chay chiqan Diostataqta y chiqan runaqta mana kikinchu. Chayrayku kay runaqta imacha yuyasqan piensasqan chiqan runa kasqan mana chay verdadchu. Chayrayku kay ñawpaqmantapacha Génesis libropi chay mana noqanchis estudiar atinchikchu chay tukuy versiculospi, chanta kay obranchis niqta mana noqanchis kay atinchikchu. Chayrayku noqanchis riqsinanchis tiyan mayqanchá chiqan chayta. Chayrayku noqanchis riqsinanchis tiyan chay verdadta, chay chiqanta. Noqa piensaq kani, yuyaq kani noqa huchasapa kasqayta, pero kay Bibliapi imatataq riqsichiwanchis, noqanchis huchalinchis y huchasapa kanchis. Noqanchis huchalinchis, noqanchis imaraykuchus huchasapa kasqanchismi chaymanta.
Charayku runas huchalinku imarayku huchayoqña kanku. Charayku. Maymanta pachataq chay rikurispa kan? Charayku kay versiculo kay chiqllaynin tawa chunka mayuqpi kay Génesis libropi 15 Jehová Diostata nisqa chay katarita hagan tukuy uywaykunasmanta kanki maldito nisqa kay warmitataq nisqaqa nanaywan qunki nasichikunki wawasta nispa charayku Diostata nisqa kay katarita maldita kanki kay pechuyki patapi purispa polvota mikhunki. Imataq kay katari? Víbora kay purispa kan ahina chay saqraq cuentamanta kaspa hinan. Charayku imatataq kay kataris chaykuna imatataq mijuspa kanku? Conejustachu, insectustachu, huk'uchastachu? Paykuna mijuspa kanku chay polvota hallp'amanta. Chay Génesis libropi iskay chiqllaynin qanchispi chaypi qillqaspa kan sapa tukuymanta imanatachus runa huchallarqa chayta imaraykutaq chay runa huchallin manapas munaspa charayku huchasta ruwaspa kan mana munaspapis charayku mana pay munanchu huchaliyta pero chay ukhunpi chay tinieblas nisqa chay laqhaymanta charayku chay atiypi hina kaspa huchalispa kan. Génesis iskay qanchispi imanintaq Diostata ruwasqa ñutu hallp'amanta kay runata maymantataq runa ruwasqa kasqa chay runa Diospaq munasqanman hina ruwasqa kasqa charayku pay ruwasqa kay runata paypaq munayninman hina chay ñutu hallp'amanta ruwasqa chayrayku chay ñut'u hallp'api ejemplo wasunchis chay Coca-Cola chay líquido chay envase nisqari chayman churakun chay Coca-Colata charayku tomas upyaspa chay Coca-Colata chay botellata wich'unchis mana chaytachu mijuykunchis charayku nuqanchispata chay espiritu chay contenido hina chay Coca-Cola hina kay cuerpunchis uj dia wich'usqa kanqa charayku kay katari mijusqa charayku kay katari mijuq kasqa chay hallp'ata charayku pay entregasqa kasqa chay charayku tapuristikunanchis tiyan mayqantaq atipan huchachu atipan runata tukuy runasmanta atinkichikchu atipayta chay huchata ari nuqa yachayniywan atiyniwan kallpaywan huchata nuqa atipani charayku chay runas aunque preparasqaspis kanku pastorpis kachun liderpis kachun igual huchalinku pillapis nin mana nuqa huchallinichu nispa huchallinpuni charayku tukuy chay descendientes kasqanchis chay Adanmanta
kasanchis chay potestad nisqa chay maligno ukhupi chay urapi noqanchis kasanchis. Chayrayku noqanchis Diostata munanchu noqanchis huchallananchista? Mana. Noqanchista Diostata munan noqanchis cuentaqukunanchista noqanchis chay redencionta chay Jesucristumanta hap'inanchista. Chayrayku nihayqa aceptasunchu chay justicianta Diostataqta. Chayrayku necesario noqanchis kawsayninchispi imacha kasqanta chay sunqunchishpi yachay. Chayrayku kay ukhupi, kay Biblia ukhupi riqsichiwanchis chay judíos paykuna kasqanku descendientes nisqa chay Adanmanta hamusqanku. Chayrayku maldición ukhupichu kasanku manachu? Paykunapis chay maldición ukhupi kasarqanku chay judíos, imarayku ahina qalqasa kasan. Manani mayqin runapis karunchakuy atinchu chaymanta tukuy runas desciendentes kasqanchis Adanmanta, chayrayku chayta hap'iqasqanchis chaynaqtataq maldisisqa kasqanchis kay hallp'a patapi kawsaqkuna. Chayrayku pitaq yachachin qankuna papasus yachachinkichis wawasniykichisqa mana huchallinankupaq? Mana. Chay wawaykichis ruwankuchu manachu huchata ruwayta? Wawas huch'aymanta pacha chay mana obedecenkuchu, mana kasukunkuchu, huch'istumanta pacha ahina kanku. Imaraykutaq ahina ninku, papasanman rikch'akun, mamanman rikch'akun ninku, pero maqnachu. Mana papasunpis mamanpis huchasapachu. Chayrayku Jesus tatapus pitaq ruwarqa huchata nispa mana asaqnachu. Chayrayku nuqanchis riqsinanchis tiyan kay Bibliawan imataq hucha chay potestad huchamanta chay imataq mana kikinchu. Askhas confundinku huchata huchastawan. Chayrayku chay huchasta ruwana chay sutikun transgresión nisqa. Chayrayku runa pantallanpuni chayta Diostata rikun, pero chay justicia nisqa mana achay justiciachu. Chay Diostata qhawaspa kan, chay runa imastacha sumaqta ruwaspa kan, chay mana balinchu. Chayrayku nuqanchis rikunchis chay profetas exhortaq kasqanku chay judíos nisqata. Chayrayku kay capituluta ñawirimunanchis, meditananchis tiyan, yaychakunanchis tiyan, nuqanchis uyarinchis chay palabrata bendición nisqa, pero uyarillanchis chayta aychariy. Pero Diostata qurqachu runaman bendiciontachu maldiciontachu? Imatataq qurqa? Chay mana gustawanchu ichari. Qankuna hamunkichis kay seminario biblicoman bendiciónpaq, maldición chay maldición, bendición. Chayrayku qankuna aceptankichis chay sunqunta Diostataqta chayqa mana maldiciontachu Diostata quymunan. Imaraykuchus nuqanchis chiqllanchis chay maldicionta. Chayrayku Diostata kamacharqa runata Adanta kamachispa karqa ama mijunkichu chay hach'amanta imaraykuchus wañunki nisqa. Pero chay maldicionta pitaq aceptarqa chay Adán mana Diostata quymunarqachu, pero chayrayku escogespa kan kay wawa. Chayrayku kay capítulopi nuqa munani kayta qankunaman riqsichiyta. Chayrayku palabranta compartispa Diosataqta, chayta creespa kay runa sumaq
kusiywan kanankupa mana chaqamantachu kay Biblimanta parlaspachu kanku kay Isaías ukpi imaninta kay chiqllaynin chunkapi qankuna yaychakuychis sumaqta ñawrichis kay palabranta Diostataqta Isaías chiqllaynin chunkapi chay príncipe Sodomamanta uyarichis kay palabranta Diostataqta kay Gomorra nisqa llaqtapi imapaqtaq sirviwan asqa sacrificios ruwasqanku sayk'usqaña kani chay kay animalesmanta ofrendaspa kasqanku mana munanichu yawarninta chay uywaspata pitaq kayta kutichimuspakan nuqaq ñawpaqniypi amaña apamuwaychikchu chay ofrendasta chay incienso nisqa mana gustawanchu charayku chay dia de reposo nisqapi mana atinichu chay iniquidades kaspa chay fiestas chay aburrikuniña chaymanta sayk'uspaña kani chayta soportaspa chayrayku nuqa hap'iqaspa kayta mana risaqchu kay maquillichispi yawar juntapis kaman hina Diostata nin pueblo de Israelta príncipes de Sodoma nisqa llaqtamanta imanaytataq munan Sodoma y Gomorra nisqa chay homosexuales nisqa chay hucha chay lascivia nisqa chaymanta chay mas allinchu charayku ninkuman huk cristianuta pueblo de Sodoma nispa llaqta Sodomamanta kanki nispa iminatataq iminatataq nuqata niwankiman nuqa sacrificasani holocaustapis haywasani nispananqa entiendenqachu chayta qankuna creyankichischu israelitas chay palabrawan paykuna karqanku descendientes Abrahammanta chay profeta ninman paykunaman pueblo qankuna Gomorramanta kankichis llaqtamanta homosexuales nisqa allin pantasqa kankichis chay sumaqchu uyariykunapaq imarayku chay palabra Diostataqta mana lluqsisanchu chay palabramanta chayrayku nuqanchis yuyanchakunanchis tiyan chaypi kasqanchista runaspis sumaqtapis kawsankuman hina pero chay mana cambianchu mana importanchu ima creenciamantapis kasqanta mana importanchu nuqanchis yuyaychakunanchis tiyan maypichis kasqanchista chayrayku kay kaqtin Diostataman mana agradanchu chay ofrendasni chay sacrificiosni pero maski kutitataq niwanchis kayta kay ofrendanchis nuqanchispata mana Diostataman gustanchu qan ofrendanki Diostataman chay mana hinachu sumaqta yuyanchakunanchis tiyan ñawrinanchis tiyan kay holocaustos kay sacrificios nisqamanta imarayku kay chiqllaynin suqta chunka nisan kaypi nisan nuqanchista Diostataq sunqunman munasan pusayta pero imaninta cuentata qukunchis maskhatata qandewanki maska huchasata huchallinki mana Diostataman maskhatachus qan ofrecinki chayta chayrayku paykuna chay judíos nispanarqanku chay delitos transgresiones ruwasqanku paykuna pero paykuna mana chay naqtachu maskasarqanku chayrayku paykuna iminacha kasqankuta chayman hina
Charayku mas kastaq paykuna confiaspa kanku sumaq kasqankuman hina. Charayku Diostatawan cuentaqukuna charayku kaypi imanintaq cuentata ruwananchis tiyan. Charayku kaypi nin chanta qankuna puka Diostata nisan qampata huchaykichkaman kay rit'i sumaq yuraq hina, entonces qankuna yuraq kankichis. Chay color chay grana hina nisqa chayniyta munan allin sumaq. Charayku riqsispa chay sunqunta iminachishkasqanta nuqa kani allin askha pantaykunas tiyan sunquypi tiyan pantaykunas. Charayku runa imanatataq rikuchikuymanan sumaq kasqantapuna rikuchikuyta munan. Kay Isaías pi nisan chay chiqlaynin tawapi rikusunchis imanatachus Diostata rikun chay sunqunchista nuqanchis kay runa huchasapa chay tukuy llaqta q'ipirisqa chay huchamanta chay generación malditos chay probakaspa kanku chay Jehová Israelmanta chayta charayku revelakuspa kanku tukuy umaywan ima umanmanta chakinkama charayku chay llaga hina mana saneasqachu kasan chay aceitewan charayku tukuymapis destruisqa kasan charay kaypi Diostata qhawaq kasqa sunqunchista kay chakinchismanta umakama charayku mana nimapis nuqanchispi chay sumaq allin kanchu. Charayku Pedro niraq negasaspa Jesusta kay Pedro Jesus riqsirqaña imachus kasqanta chay sunqunpi Jesus Pedromanta, pero Pedro imanaqtaq mana nuqa sumaq discípulo kani mana nuqa negaykimanchu. Charayku Pedro piensayninpi aswan creespa karqa, pero Jesus riqsirqaña imanachus pay traicionananta. Charayku pay narqa qan niraq gallota kaqsaqtin negawanki kinsa kutista. Charayku Pedro aceptaspachu karqa mana. Nuqa wañusaq qanwan ima chayqa wañusaq nispa narqa charayku kay Pedro mana riqsispachu karqa imanachus kasqanta. Charayku Pedro imanisqataq karqa kinsa kutita negapusqa Jesusta. Niraq Jesusta negasispa niraq ruwasan ya Jesus narqaña imanachus kasqanchista chay sunqunchishpi. Charayku imanataq kasanku kaychay walejla kasan. Qankunapas kaypi imanataq walejla ari walejla. Chay costumbre naqta nisan cosa kasani allinlla kasani, pero chay ukhupi ima nisantaq rabiasqa kasani, phiñasqa kasani, rabiasqa pero chantata puriqtin ima ninkutaq cosalla kasani, walejla kasani. Pero wakinkuna ninku mana qan allinchu kasanki, mana walejchu kasanki, qan llagawanpis kasawaq hina kasanki, tukuy uma punta imanta pacha chakiyki puntakama ala unqusqa kasanki, pero nuqanchis imanataq ninchis sumaq kasani. Chayta nuqanchis ninchis, pero mana ahinachu. Imaraykutaq mana allinchu nisan mana walajchu kasani, entonces nuqanchis atinchis sumaq unqusqa kaqtin doctorman riqtin doctorqa medicamentuta saneapunanpaq charayku recetaspa mas ahinachu. Nuqanchis Diospaq ñawpaq ninman rinchis chay iminatataq lluqsinanchis walejchu manachu, iminatataq Diostataq ñawpaqninpi presentakunanchis
Anoqa llulakuni aynuqa nipipis rikuwanchu, pero rikunki sunquyta. Entonces Diostata rikun sunqunchista. Tiyan paypi envidia, avaricia, codicia, llulla, envidia. Charayku Pablo ta creencian karqa asmallinchik, pero mana riqsiymanchu karqa nuqa iminatachu kay laywan nuqa riqsispa kani imachus codicia nisqa chay. Nuqa codicioso karqani chayta nuqa. Charayku apóstol Pablo, hatun apóstol, pay imataq karqa codicioso kasqa. Chayrayku kay primera de Timoteo risqapi imanirqataq Pablo, kay apóstoles huk tiempopi engañasqa kasqanku, cuenta qukusqanku imaynatachus primera de Timoteopi imaninta. Chay primero Timoteopi qhawarishanchis, riqsispa kasunchis kayta, mana minallichispa tukuy palabrapi kasqanta ichari. Kay palabrapi kay palabra imanawanchischus chayta. Chayta runisqapi chay circuncisasqa kasqa chay huk runa kay palabra fiel, digno kaspa, circuncidado nisqa, chay hebreos nisqa, chay palabra chay huchasapas nuqa kasani nuqanchis Pablo hinachu willanchis Señor, nuqa kani sumaqta ruwaq, sumaqta suwaq, chay llulla nuqanchis hipócritas hina kanchis nispas allin kasani nispa. Chayrayku profeta Isaías imanarqataq nuqa kani umay patamanta pacha chaki urakama nuqa mana aswa allinchik kani, mana nuqanchis ahnata qhawarikunchis, nuqanchis kikinmanta pacha imatataq rikuspa kankinchis. Warmi yachanman chay maskha pinsasqasni ima allinchu chayta pantasqallapuni. Chayrayku nuqa askusasqa kani. Chayrayku nuqa nini imaraykutaq kay esposa nuqan kasarakuspa karqa, pay separanman karqa chay mana kasarakunmanchu karqa nuqawan. Chayrayku nuqa agradecespa karqani Diostaman ichari. Chayrayku nuqaqta nuqawan kasarakuspa karqa qankuna piensanchischu chayrayku wakin runa sumaq kasankuta rikuspa hina kanku. Nuqa mask'ayta munani picha allin nuqapaq kanman chayta asa hinachu mana qan munasqaykiraykuchu nitaq qan chayrayku soberbio kaspa, corrupto kaspa, asa allin kaspa,
Charayku iminatata sentikunku pavo real hina. Chayrayku presentakuspa kananchis tiyan Diosata ñawpaqninchikpi pitaq kani nuqa. Chayrayku imanarqataq Pablo, ya nuqanchis chay Pablo nisqanman hina. Charaykuma nuqanchis hebreoschu kanchis. Charayku nuqanchis mana atinchikchu asa allinta ruwayta. Mana nuqanchis iminatataq narqa kay Juan el Bautista, mana nuqa asa allinchu kani chay paskaranaypaq chay zapatunpaq watunta nispa. Mana nuqanchis atinchikchu nuqanchis kasqanchis gentiles nisqa. Charayku chay Pablo, chay tukuy ima kasqanta chay curriculum nisqanta kay palabra fiel, digna nispa. Charayku Cristo Jesus hamusqa salvananpaq tukuy huchasapasta. Mana chay descendientes Abrahammanta chay paykunapaqchu salvahamusqa. Ari kanku descendientes Abrahammanta. Charayku nisqanku chanta nuqa kani huchasapa. Charayku iminataq kanman kay nuqanchis disfrazakuy manarqanchis charayku chay problema tiyan. Charayku nuqanchis kanchis chay oveja hina kanchis disfrazakuspa pero uj lobo hina kanchis. Pero manaqa uj lobo hinalla kanki, mas ovejita hinachu. Charayku Pablo imatataq separakusqa tukuy justicia iminachis kasqanta hina huchasapa kasqanta. Charayku picha ñipipis Jesuswan comparakuyatinchu imaraykuchis pay perfecto. Charayku qan santidad chayqan kananta qanpi, entonces mana nipipis. Charayku ruwananchis tiyan allinta pay wakinkuna creespa kanku chay santificación nisqapi. Bibliapi mana parlanchu iminatas santificakunanchista nuqanchis kikinmanta. Charayku Pablo qhawarispa kasqanchis chay qankuna riqsinaychis tiyan mayqancha verdad chayta y mayqancha llulla chayta. Charayku tiyan kay Bibliapi nin chay Romanos 15 chiqllaynin iskay chunka suqtapi. Charayku kayta imaynatachus chay verdadta Jesus yachachikmun nuqanchis. Nuqanchis descubrispa kasunchis chay justicianchista chay entonces chay cuentata quspa Diosataman nuqa huchasapa kasqayta iminatataq pagakun kay huchamanta. Kay Romanos 15 chiqllaynin iskay chunka 15 kay Romanos suqtapi chiqllaynin iskay chunka 15pi chay pagananchis tiyan chay huchamanta wañuyninchiswan. Bibliapi nin Diosata santo kasqanta chayqan kasqanta aqan ninki Diosata munakuyniyuq ari Dios santo ari. Charayku churasqa Diostata juiciota hina chay huchapaq. Charayku qan huchata suwanki
willankichis huchasniykimanta, charayku chay religiosos kay Bibliapi explicaspa kawanchis kay pagananchikpaq huchanchismanta, charayku wañunantiyan pillapis mana chaymanta karunchaypi atinchikchu uk carcelpi hina mana charayku ñuqanchis condenasqanchis kasqanchis chay wañuyman imaraykuchus chay wañuymanta pagananchispaq wañuywan kanantiyan. Charayku qhawarisunchis chay Santiago iskay chunkapi, charayku Bibliapi qañawarispa mana tukuchay atinchikchu, pero ñuqa munani qankunapi mayachanallaykistachu sino entiendenanchis tiyan ñuqanchis huchanchis kasanchis condenasqas charayku mana escapakuy atinchu. Charayku chay obran Jesucristopi kay Santiago iskaypi imanentaq kaypi nin pillapis sumaqta ruwasan chay layman hina kamachisqanman ruwasan uk puntitupi equivocakunchay ña charayku runa ninku ñuqa cumplisani hunt'asani kay layta qan hunt'anki tukuy layta chayqa uk puntitullapi equivocakunki chay q'altuntaña pantayapunki. Charayku chay lay parlaspa karqa chay Antiguo Testamentopi mana chay chunka mandamientos aswan importantes kanku, pero aswan kan chay 623 mandamientos nisqa. Mana chay p'achata churakunaysan iskay terramanta. Charayku judíos churakuspa karqanku uktalallamanta chay p'achankuta. Charayku mana mezclakunanchu tiyan, mana chapukunanchu tiyan, wakinkuna chay mikhuspapish chay mihunapi uk kuchi uk uywa inmundo nisqa chay Levíticopi parlas. Charayku chay sello hendida nisqa, pero charayku qankunaman gustasunkichikchu kuchimanta mikhuyta aychanta. Chay kay Boliviapipis mihunkichis chay kuchimanta ari uk tocino nisqata, charayku qankuna mihuspaña kuchita entonces violankichikña chay ley nisqata. Charayku sumaq kaspa hina pero sumaq misk'ita mihunkichis sichari. Charayku Diostata munarqa riqchiwayta ñuqanchisman mana qankuna atinkichischu ruwasqaykichikwan hunt'ayta. Charayku ñuqanchis huchasapata ruwaspa huchaslinchis, charayku imataq ñuqanchis tasuyawanchis wañuy. Charayku imaynatataq pagananchis tiyan huchaymanta willaspa perdón mañakuspa mana hinachu kay Hebreos kay Bibliapi ñawirispa ukmanta risanchis kay palabran Diostataqta yachachisawanchis iminachus ñuqanchis libre kananchispaq chay huchismanta. Charayku ñuqanchis charayku uk huchasapa iminatataq kanqa salvo palabraman hina. Charayku qankuna maypich kasqanta chayta qankuna separakuychis kay Hebreos
Hezqonpi chiklaynin iskay chunka iskayniyuqpi imanintaq Hebreos Hezqon chiklaynin iskay chunka iskayniyuqpi nin tukuypis chaylayman hina nuqanchis kaypi lluqsinchis chay libro Levíticopi chay aycha cuerpopi chay llawarniqta chay llawar nuqanchista kawsachiwanchis chaywantaq samayatinchis charayku llawarninwan pagananpaq charayku kay kawsaynin niqta kay chay nuqanchis wañunanchispaq charayku Jesucristo qabranllapi nuqanchis creynanchis tiyan chay Isaías nuqanchis mana salvay atinchischu mana salvakuy atinchischu nuqanchis obrasninchiswan kallpanchiswan kay Isaíaspi nin kay nuqanchis yachananchis tiyan mana atinchischu nuqanchis kikinmanta imatapis karunchakuyta Isaíaspi parlasan nuqanchis kanchis ch'ichi kasqanchis kay huk trapumanchis ch'ichi millay hina kay Isaías qankuna qhawarinkichis chay Isaías libropi suqta nisqa Dios tatata rikusqa tronunta pay rikuspa tronunta ay nuqamanta imataq kani nuqa runa inmundo charayku paykuna pay rikuspa Dios tataqta chay santidadninta payta rikukuspa nuqa kani inmundo nisqa Diospaq santidadninpi iminataq kani nuqa kani wich'unapaq hina basura hina charayku kay Isaíaspi nin Isaías cuentaqukusqa pay runa inmundo kasqanta ay charayku justician runaqta Diostataq ñawpaqninpi nimapis charayku pay ch'aqwasqa kay israelitaswan charayku kaypi nisan tukuy nuqanchis kanchis justicianchispis kay trapo de inmundicia hina charayku Diosata mana allinchu Diosatapaq charayku chay nuqanchis huchanchis pampachakunanpaq wañuyninchiswan pagananchis tiyan o ima wañuyllawanpis charayku kay San Mateo chiklaynin iskay chunka niyuqpi imanisawanchistaq kay palabran charayku mayqantaq chay propósitun Jesus hamusqanmanta chay verbo suwakusqa aycha chayman kay qonki sutita Jesus nisqata pay salvanqa tukuy llaqtanta Jesus salvaspa kanqa chay llaqtanta charayku llaqta masinchis iminatataq salvakuspa kan Diosatapaq chay juiciuqa wañuy Diosata decretasqa pagananchispaq chay huchamanta wañuywan pero kay runa mana pay kikin wañuyninwan atinchu pagayta kay huchanmanta pay mana ofrendata churakuy atinchu pay kikinmanta pay kikin mana ofrendakuy atinchu charayku entonces nuqa wañusaq huchayni niqta mana atinchu charayku Diosata preparasqa Jesucristuta charaykutaq Jesus hamusqa kay hallp'apataman salvanawanchispaq tukuy huchanchismanta tukuy llaqtakunatapis huchanchismanta salvanawanchispaq hamusqa charayku ñawrisunchis kay libro San Juan nisqapi
Aqani pichiklaynin iskay chunka Hesqoniyonpi iminatataq kay palabras rikuchisawanchis pitaq Jesucristo Diosata ñawpaqninpi imanatataq Jesucristo presentakusqa kay tukuy llaqtakunaman charayku Juan el Bautista iminatataq ñuqanchista churawanchis San Juan chiklaynin iskay chunka Hesqoniyuqpi Jesus Juan el Bautista rikusqa Jesus hamusaqta qayantin nisqataq kay Cordero hamuspa ñuqanchista qhachwanchis huchanchista nispa charayku kaypi nin chay Cordero de Dios qhachwasqanchis huchanchista charayku Jesucristo tiyasqa kay hallp'apatapi mana huchachispa chay Jesucristo Wisanmanta Mariamanta nasikusqa pay mana qarimanta warmimantachu nasikusqa sino pay mana Adanmantachu hamusqa chay aycha cuerpopi hina pero mana Adan niqtachu mana chay linaje Adanmantachu hamusqa charayku pay verbo tukuspa charayku Jesus mana huchan tiyanchu mana kanchu huchan charayku Pilato ñawpaqninpi presentasqanku Pilato imanarqata mana kay paypi huchata rikhunichu charayku Herodes nisqa nuqapis mana rikhunichu nimayna huchata paypi imaraykutaq pero kachasqa kasqa wañunanpaq imaraykutaq Jesus condenasqa kasqa mana huchayuq kaspa chayrayku Jesus imaraykutaq wañusqa mana huchayuq kaspa charayku imataq chay paganapaq chay huchamanta pillapis wañunan tiyan chay huchaniqta charayku Isaías Bibliapi parlasan chay Isaías Pisqa chunka kinsayuqpi Isaías Pisqa chunka kinsayuqpi chaypi nisan imaraykutaq Jesus kachasqa kasqa wañuyman mana huchayuq kaspa kaypi nin chiklaynin tawapi Isaías Pisqa chunka kinsayuqpi chiklaynin tawapi nuqanchis ñawirirqanchispis pero mana nuqanchis tal vez cuenta upiarqanchischu nuqanchispanta parlasqanta San Juan tukuy Bibliapi parlasan chay promesamanta charayku tukuy promesas charayku mana sutita churanchis sapuqman ashkha millones kay hallp'apatapi kawsaspa kanku chay Cordero Diosataqta qhachusqa tukuy huchata kay tukuy mundumanta kay Isaías Pisqa chunka kinsapi imanintaq kaypi tiyan kay profecía nisqa chay propósito chay Jesus iminatachis pay wañunan karqa chayta chiklaynin tawapi pay apasqa nuqanchispaq unquyninchista nanayninchista pay sintisqa pay niqta nuqanchispaq pay phirisqa kasqa huchanchisrayku chay kasigasqa ima kasqa nuqanchis niqta tukuy nuqanchis ovejitas hina ladun yapusqanchis karunchakusqanchis paymanta kay Jehová pay nuqanchispaq huchanchista q'ipirikusqa tukuy nuqanchispaq huchanchista charayku nuqa promesata munani pastor nispa tapurikunkichis chayqa charayku kaypi ima nisantaq tukuy karunchakapusqanchis nuqa Pablopis karqa karunchasqa ichari chanta imanintaq
sapa uhpis karunchakusqa chay ñanmanta ñanmanta kutiripusqa waqladuman. Nuqanchis huchata ruwaspa karunchakusqanchis, pero Diostata churasqa chay hucha nuqanchis pichu kasan o Jesucristo pichu kasan. Pitaq churasqa? Diostatachu churan, nuqachu churani. Diostata churasqa chay huchata Jesucristopi. Pipitaq kasan chay hucha? Jesucristopi. Pero nuqanchis piensanchis nuqa kasani chay huchasapi, nuqapi hucha kasan, nuqa culpayuq kani, ahnata yuyasankichis nuqa culpay rayku. Charayku Diostata imananta chay hucha pitaq churasqa kasqa Jesucristopi, pero runas imaninkutaq nuqaqta huchay ahnata. Pero Jehová pay q'ipirikusqa pay kikin. Pitaq q'ipirikusqa? Jehová churasqa chay huchata Jesucristopi. Nuqanchis piensanchis hucha kasqanta nuqapi, pero Diostata churasqaña Jesucristopi. Pipitaq kasan, qanpichu Jesucristopichu? Jesucristopi. Watamanta purisaychis, qampata huchayki kasan qan kikinpichu Jesucristopichu? Manachu huchasapa kanki? Ari, Jesucristo huchayuqchu? Mana. Pay huchayuq kaskan nuqanchispaq huchachista q'ipirikuspa. Charayku Pilato, Herodes mana atarankuchu payta Herodes nisqa Judas entregasqanrayku. Mana, chay munasqan chay voluntadin ahinaqa ruwakunanpaq. Charayku Herodes mana paypi huchata tariparqachu. Charayku Diostata churasqa tukuy huchanchista Jesucristoman. Charayku pitaq chay castiguta, chay sentenciata hap'inqa? Huchayuq kaspa mana. Charayku Diostata Jesuspi churasqa chay huchanchista, charayku Jesus wañunan karqa cruzpi. Chay uq decreto hina Diostataqta mana nuqanchis nisqanchischu. Mana nuqanchis huchanchismanta willasqanchis arrepintisqanchis. Charayku Diostata masqa huchasata qankunas rurankichis nispachu tapusan? Mana. Kaypi palaskan sapa uhpis karunchakusqanku, ñanninta qhatipusqanku. Charayku pay chayta rikuspa Diostata huchanchista Jesucristoman churasqa. Charayku Jesucristo wañuspa kan cruzpi nuqanchis niqta. Charayku chay Hexemani nisqa llaqtapi Jesucristo sudaspa kasqa tukuy llawarninta. Imaraykuchus pay sacrificasqa kasqa. Charayku pay imanarqataq? Diostatay charayku Jesuspi imataq churasqa kasqa chay hucha. Chay kasqa chay sentencia Diostataq. Charayku Jesusta mana pay wañunan karqa chaypi, mana wañunman karqa chay, entonces tukuy nuqanchis ripsuman karqa infiernoman. Charayku Jesus imaynatataq palarqa wañupunanpaq. Charayku nuqanchis kay San Juan chunka Jesq'unniyuqpi chiklaynin Jesus vinagreta upyaspa nisqa q'umaykuytawan niraq wañusaqtin Jesus kay últimos palabrasninta parlayninta nisqa tukusqa kasqa. Imaynatataq niyta munan chay tukukun chay pagana chay huchamanta chayta niyta munan. Charayku kay palabra Diosataqta imaniytataq munan kapsunkichu manachu huchayki? Diostataq ñawpaqninpi kanchis justuchu manachu?
Chayraykun mana justo chukani o Jesucristo pichaña huchanchista chay huchallawaqpaninchik kanchis manachik mana askas chayrayku teoriason doctrinason noqanchis piensanchis huchayuqpuni kasqanchista pero Jesus pagasqaña huchanchis naqta chayrayku creenchis chuk Jesus wañusqanta ari creenchis pero chayrayku Diostata uqratulla pagarqani huchaykimanta pero debellawankipuni nisunkichu mana pay pagasqaña chay huchanchismanta pagasqaña si Diostata ninqan manaña huchasapachu kanki antas manaña huchasapachu kanki Jesus q'ipirikun huchanchista q'ipirikunña Jehová Jesusman q'ipirichisqaña qankuna creenkichischu chayta entonces qankuna huchayuqchikankichis mana chayrayku Jesus sentenciasqa kasqa wañunanpaq chay imanaqta huchanchis niqta chay Colosensespi imatataq niwanchis kay Colosensespi parlawanchis y niwanchis chaqanmanta Colosenses 15pi chiklaynin chunka 15 chayrayku kay Pablo chay iglesiasmanta willawanchis mayanta chay propósito Jesus patakarqa Jesus nisqa tukuchisqaña nispa pero kay Pablo astawan willaspa kan kay Colosenses libropi iskay yaqankuna maska huchasataq perdonapasqa wakin nisqanku Jesus wakillanta pagan entonces noqanchis wananchis tiyan aslachachinin kunamanta pacha amaña huchalinkichu qan huchaykimanta pichanayki tiyan chanta aslatachirin mana chay doctrina hina mana chaqanchu mana kaypi Jesus chay Hebreos libropi parlan kay llawarnin niqta kay cielo patapi pay presentakusqa tukuchipunanpaq chay huchasa tukuy kawsaykunasmanta tukuy ñawpaq kasqanta kunan kasqanta q'aya kasqanta kunan qayna q'aya chay qayna suwanchis huchata kunan dia suwanchis huchata q'ayapis suwasunchis huchata wañunanchiskama huchallisunchis noqa hatun kaspa manaña huchallisaqchu nispa noqaypata papasuy wañupuspa karqa mamaypis kay chayma hermanay kuraqni kasaraytaraqchu munanki kay Hesq'un chunka watayuq kaspa pasuy kasaraymunarqa chay último diankama deseon tiyan kay aycha cuerpuwanchis deseoqpuni kanchis kay runa chayrayku qankuna manaña huchallaymunanchischu entonces qankuna wañuqtillaychis manaña huchallinkichischu wañuspaña chayrayku Diostata Jehová pimantaq q'ipirichisqa huchanchista noqanchis imatataq piensanchis noqa mana huchayuq kanaypaqqa noqa ruwanay tiyan asnata piensankichis pero mana hinachu imaraykuchis Jesus q'ipirikusqa paypi huchanchista ñawpaqmanta kunanmanta q'ayamantapis chayrayku Jesus
noqanchista pampachasqaña huchanchista perdonawasqanchista pero mana creenchayri entonces huchallapuni kanchis entonces mana chay salvación tatariyaypay atinqachu charayku kaypi nin sumaqta ñawrichis kaypi nin noqanchis Jesus yachananchis tiyan Jesus q'alitun huchanchista perdonapuwasqanchis tiyan blasfemia Espíritu Santo contrampi nisqa San Juan mayqantaq hucha mana noqanchis chay huchallinchis chaymantachu mayqantaq chay hucha Jesus wañuspa karqa cruzpi qanpa huchaykirayku chayta mana creenki chay chay hucha pero qan creenki noqa perdonasqaña kani tukuy huchayta pampachakuña Jesus chay creenachakamanta charayku Jesus nin tukuchisqaña charayku chay mandamientos manta chaytapis chayta qhechuspa chay cruzpi clavaspa kasqa charayku q'alitunta chay cruzpi chinkachipusqan charayku pay wañuspa laqhata atipasqachu ari anulasqa chay decretusta amén huchata qhechusqa amén charayku chay adictos drogaspi kankuy imaninkutaq pastor chay vicio marihuanamanta apakapunkuchik mana marihuana nisqata ari pero chay zumimanta mana ninku chayrayku nuqa chay viciota qhachiwan pero kay cigarromanta mana charayku kay Mexicopi ninku viciomanta lluqsinki waqman kutiyunki ninku imarayku chay ansiedad nisqa chayta calmachiymunanku charayku engañaspa kasan charayku tukuy huchanchis crucificasqaña kasqa charayku wakinkuna faltallata punik ruwasanku creespa chay piensasqankuta kawsaspa kanku kaypi imanintaq Jesus perdonapusqaña tukuy huchanchista tukuy chay potestad tiniblasmanta nisqatapis q'altuntaña cruzpi clavasqa kasqa nuqa dia Diospa kasarqani seminarioman amiguywan hallp'a kasqa chaypitaq kasqa algos chay bulldog nisqa nuqataq manchikuni chay algosta chay algosri kasarqanku chay hallp'api nuqaykutaq purisarqayku chay algosta hamuspa karqa malla charayku chay algos kay algosri nispa mana imanaytapas atikunchu hamuqpis kanimunawas pero matarqachu charayku nispa chay algos kanimunarqanku pero matarqankuchu imarayku charayku mana manchikuspa purirqani imarayku chay malla kara charayku kanimunanku pero chokaspa kan chay mallaman charayku nuqayku purispa allinta karayku la nispa purispa pero chay algo kanimunaspa mana atinchu imaraykutaq tiyan ahnatas sayrapas atakaymi nawanchis pero ma atinchu imaraykus tiyan chay llawarnin Jesucristoqta
Charayku nuqanchis pasaykuy atinchis imaraykus tiyan chay malla hina chay yawarrin Jesucristota. Chayrayku mana nimatapis suway atiwanchis. Charayku creenchis Jesucristo paganña nuqa niqta, huchay niqta, pillapis niwanchis mana mana afectawanchis imaraykus nuqanchis creenchis Jesus apasqantaña huchanchista Jehová churasqa Jesucristopi q'ipirichisqa huchanchista pipitaq kasan chay hucha nuqanchispichu Jesucristopichu. Nuqanchis piensanchis nuqapi kasan chay, entonces creeni nuqapi, charayku munanku obrasta ruwayta, charayku paykuna kikinmanta munanku pichayta huchankuta, charayku chay mana kusachu ma allinchu, chay fue kawsay vidapi chay fue niqta creenanchis tiyan Jesucristo obranta ruwasqanta imaraykus q'altuntaña pagapusqa huchanchis niqta Jesucristo cruzpi. Charayku qankuna creenkichischu ñawapaqmanta huchay pichasqaña kunanmantapis qayamantapis huchay pichasqaña pitaq hinata creenkichis. Tukuychu creenkichis, qankuna manachu wakiñapis qankuna huchayiskanchu manachu? Pagasqaña kasan, amén. Ari, gloria a Dios. Hina qallqasqa kasan chay chiqan. Charayku nuqanchis kanchis libres chay huchamanta, justos kanchis, sumaq chiqan runas kanchis, mana nuqanchis niqtachu, sino chay obran Jesucristo niqta. Charayku nuqanchis imatataq sunanchis tiyan, creenallanchis tiyan, ruwasqaña, pagasqaña, huchanchis niqta. Charayku Jesus pichasqaña tukuy q'altun huchanchista, charayku mana nuqanchis pichay atisunmanchu pichasqaña kasqanmanta. Chay Isaías librupi tawa chunkapi parlasan, Isaíaspi kay profeciamanta parlaspa kan, kay obran chay redimiwasqanchis Jesusmanta, Isaías tawa chunkapi, charayku tukuy imapi ñawapaq testamentupi kunan testamentumanta parlasawanchis. Charayku Martin Lutero nisqa Biblia tukuy pukawan cubrisqa kasan. Tukuypipis parlasawanchis chay sacrificio Jesusmanta parlasawanchis. Pillapis ñawri munankichischu Isaías tawa chunka chiqlaynin iskaypi, kay chiqlaynin uqta iskay tawan. Kaypinin qankuna arrepientekuychis huchaykichismanta mañakuychis perdonta ninchik, mana. Kaypinin nuqan pero Diostata niwanchis consolakuychis llaqta runas nispa parlasan. Kay Jerusalén niqta qanpaq sutiychis suraychis, José, Javier, Pedro, imaninta kay tiempo juntakusqaña, kay huchaykichis perdonasqaña kasqa, charayku hap'inkichis chay makinmanta Jehová niqta askhatata hap'isqankichisnin iskay kutita. Mana Jesus apenastachu pagarqa, dobleta pagasqa huchanchis niqta. Charayku Diostata rikuspa, Diostata Jesusta wañusaqta
chay wawan kikin crucificasqa kasqa Jesus pagasqaña huchanchismanta wataqmantachu paganqa mana huk kutillata q'ayapis minchapis huchallinchis chaypis perunasqaña mana nuqanchis chay niqta nuqa ima munasqaytapis suwasaq mana chaytataq ni munasan Jesus perdonawarqaña entonces nuqa suwallasaqchu imatapis mana chayrayku mana entiende atishankichischu pero niyta munasanqan pichasqaña kanki pichasqa huchaykichismanta chayrayku nuqanchis castiguta recibi hap'inanchis karqa chayrayku Jesus imanaraqtaq huk suwa ladunpi nirqa yuyarikuy nuqamanta pero chay suwa imatataq suwarqa bautisakurqachu mana wakinninku mana bautisakunki chay mana hanaq pachaman yaykunkichu pero kay suwari ladunpi wañurqa chay perdontachu mañakurqa bautisakurqachu mana chayrayku mana confundikunachu kay Bibliapi sut'inta parlasan sut'inta parlawanchis mana confundikunanchis tiyan chay sut'inchasqata creynanchis tiyan kasqanchis libre kasqanchista amen chayrayku mana kaypi parlasanchu qankuna willaychis huchaykichis imaynatachis kasqanta mana chaytachu nishan imaraykuchus chay huchanchismanta pagasqaña kasqa chayrayku nuqanchis consuelowan tiyaspa gracias Diosotayqa Jesucristo niqta pichawasqankiña huchaymanta infiernuman rinay karqa condenasqa kanay karqa miserable karqani pero nuqata salvawankiña chayrayku Pablo nin kay palabra fiel kay Jesucristo salvawasqanchis nuqa kani chayrayku nuqapis condenasqa kanay karqa pero Jesucristo hamusqa salvawananchispaq chayrayku pay manaña ninchu judío kasqanrayku chayrayku Jesus chay huchamanta salvasqa chayta chayrayku chay testimonio salvación hap'ina imataq nuqa wañuyman rinay karqa chay condenasqa kanay karqa chay infiernuman pero Jesucristo niqta nuqa salvaciónman hap'isqa hanaq pachaman yaykusqa hina chayrayku mana nuqa willasqayraykuchu perdonaway nisqayraykuchu chayrayku iglesiaman rispa nuqa ñawpaqta ashka nanayniy karqa nuqa yacharqani infiernuman ripunayta chayrayku nuqa piensaq kani uchikanta nuqa allinta ruwasaq mana infiernuman rinaypaq ahnata piensaq kani chayrayku mana piensayatarqanichu shumaq runa kasqayta chayrayku chay maldad hina karqa kay sunquykupi chayrayku imapaqtaq nuqa sarqani iglesiaman mana infiernuman Diosta kachanawanpaq imallatapis allin ruwanaypaq pero mana chay atikuspanarqachu imaraykuchus chanta Jesus ruwasqa tukuy huchayta pichasqa chay palabran Jesucristo hamurqa salvaq buenosllatachu chay descendientes Abrahammantachu chay huchasapasmanchu imataq nuqanchis karqanchis huchasapas chay perversos nisqas allin millay runas juntasqas chay tukuy imana ruwasqanchismanta chayrayku Jesucristo wañusqa nuqanchisrayku huchanchista pampachaspa chaynaqtataq nuqanchis chayrayku nuqanchis kayta creenchayqa justo nisqa chayqa runa nisqa perfecto nisqa santo nisqa chayta nuqa kay Boliviapi kay Cochabambapi nuqa kaspa karqani
Charayku kay mundupi compartinanchis tiyan, kay palabrata willananchis tiyan. Charayku kay chaqanta kay sutinchaspa salvación niqta chaytapas noqanchis. Charayku Satanás niwanchikpas qan huchasapa kanki, pero mana hinachu, sino Jesucristo apasqaña huchanchista. Charayku Satanás mana atinchu condenayta noqanchista qan huchasapa kanki nispa. Faltatapas suway, huchatapas suway, pero Jesucristo apirikusqaña chay huchanchista. Kay kama noqanchis compartispa karqanchis, mañakusunchis. Señor, gracias takoyku kay tiempo wasaykumanta kay seminarimanta, kay Cochabamba llaqtapi, kay Boliviapi, kay promesayki wiñaypaq kay evangelio niqta tatay noqayku kayku débiles, huchasapas, faltas niyuq, pero qan propósitykita juntaspa karqanki kay kawsanikupi, kay palabraykita yachachispa kawayku, noqayku libres kasqaykutaña ashkha runas esclavo hina tiyaspa kanku chay huchapi, kay religiosos hina apasqa esclavo kasanku kay leymanta. Charayku kay ley, tradicionesqa, pero noqayku kay obra Jesucristo niqta libres kasqaykuta chayta compartimunayku kay seminariotapas kay Boliviapi qan niqta. Charayku qan llank'ay noqaykupi, noqaykus kawsay consolado kanaykupaq charayku Jesucristo crucificasqa kasqa chayta qhawanaykupaq, mana noqayku wasqaykutachu huchasapa kasqaykutachu. Chay obrayki niqta, chay confianza niqta noqaykupi esperanza kananpaq, charayku noqayku creyenaykupaq, noqawan wasiwan kuska kay yanapawayku creyta kay palabraykipi, kay problemapas manapas ahina kanman hina, pero qanpaq palabrayki junt'akun y kay propósitoykipas juntakuspa kan kawsayniykupi y bendice evangelistasta kay Cochabambamanta hermanostapis tukuypis sunqulawan llank'anankupaq glorificanankupaq kay promesayki niqtaqa junt'ay atinki ashkha almasta pusamuyatinki evangeliokita riqsinankupaq, crenankupaq. Charaykuma noqayku obrayraykuchu, sino Jesucristo yawarninrayku, obranrayku. Charayku qan Dios atay trabajay kay Cochabamba llaqtapi tukuy hermanospi tiyanankupaq, mana paykuna kikinmantachu, sino chay sirvispa kanankupaq kay evangeliopaq, kusikuywan, chay testimoniowan. Charayku pay kikinmanta mana saqnata ruwaspa kananku tiyan. Charayku qan bendice kay hermanosta kay Cochabambapi, kay iglesiapis fueman hina kallpahamunanpaq, kay bendice kay seminario bíblicuta, chay régimen penitenciariotapis wakinkuna uyarispa kay palabrata, kay Estrella licenciadatapas qan yanapay hap'inanpaq chay evangeliota, kay obraykita pay riqsinanpaq, kay evangelio chananpaq autoridadesman, chay tukuymanpis gobiernomanpis tukuyman kay palabrayki yachanankupaq ahnata makiykipi saqayku mañakuspa Jesucristo sutinpi. Amén. Invitáis Méxicoman rimaychispa retiro kapuasqayku Pastor Oxoparwan haqay Méxicopi siyarisaychis agradecichis tukuy qankunaman. Todo desde México.
y quedamos todos, yo pienso que consolados. Amén, hermanos, consolados. En esa palabra yo estaba meditando cómo Dios dijo, consolaos, porque había perdonado toda nuestra maldad, todas nuestras iniquidades. Porque si no hubiera perdonado, Dios tenía que haber dicho, seguid, lamentaos, lamentaos. Pero, última palabra, consolaos. Estoy feliz, contento. Somos libres por la obra de Jesucristo. Gracias al siervo de Dios, pastor. Y ahora también para terminar un recuerdo, ¿ya? Una foto. Aquí vamos a ubicarnos. Algunos hermanos de atrás llenen ese espacio.